Pa u osnovi oba smo dizajneri, s tim da je Karla završila vizualne komunikacije, a ja sam produkt dizajner i na taj način stvari nekako se nadopunjujemo. Ja sam, ne znam, više orijentiran možda nekim tehničkim pitanjima i ono što mene najviše intrigira, a Karla opet je dosta analitična i dosta voli razmišljati o kako pristupiti oblikovanju nečega, kako to funkcionira, kako ljudi reagiraju na to, onda estetski pridonosi jako dosta razvoju tih proizvoda. Ono što se dešava u praksi, znači studija RUT, kad djelujemo IT tvrtku i uključujemo sve neke druge profesije, ajmo reći neka multidisciplinarnost. Interdisciplinarnost je nešto što zapravo je ono što bi mi zapravo dugoročno voljeli biti. A sad, na neki način dizajn je onda opet interdisciplinarna disciplina. Na neki način svo znanje te prakse počiva zapravo na nizu drugih znanja, nekih drugih disciplina koje je okupljeno na istom mjestu. Pa onda s te strane čak nije krivo reći da zapravo svako ko je dizajner je na neki način interdiscipliniran. U osnovi se na neki način nadopunjujemo i pokušavamo postići, svak koristi ta neka svoja znanja i iskustva da dobijemo nešto kvalitetnije, nešto bolje nego što mogli sami. I to je u stvari inače cilj bilo koje suradnje, da nekako da nemamo isti pogled na stvari. Ideja interdisciplinarnosti je zapravo to da imate više disciplina koji su uključeni u rješavanje zapravo nekog zajedničkog problema i na temelju nekakve izmjene znanja zapravo dešavaju se neke promjene, nastaje neko novo znanje koje onda opet mijenja izvorno sve uključene discipline. Cilj je imati što širu suradnju sa što više različitih profesija i na taj način stvari obogaćujete svoje znanje i svoje iskustvo i možete postići puno bolji uspjeh u stvari u razvoju nekog proizvoda, odnosno rješavanje bilo kojeg problema. To ne mora biti na kraju neki proizvod. Fizički može biti rješavanje nekog drugog problema i u stvari dizajn bi trebao biti to, znači veza, poveznica u stvari između različitih disciplina. Jer smo nekako tako uspostavljeni, pokušavam razumjeti različite struke, ne znam, od nekog inženjera do nekog filozofa ili liječnika ili nešto treće. Tako da u stvari to je ono što je zanimljivo u tom. Pa mi zapravo na neki način pokušavamo što je više moguće uz takve neke projekte izbaciti se, na neki način stalno na neki način davati se neke nove izazove, nešto će nas izbaciti iz neke zone komfora. Tako da tu i tamo odlučimo raditi neke natječaje, samo inicirane projekte koji su uglavnom bazirani na tome da se treba na novi način promisliti i da pronaći neka nova funkcija za neku postojeću tehnologiju ili tehnologiju razvoju. I onda odjednom ste prisiljeni ne samo naučiti sve o toj tehnologiji, nego početi razmišljati kako se možete iskoristiti, počnete na neki način grabite svo neko znanje i iskustvo koje imate i koje ste prikupljali do sada i pokušavate vidjeti kako možda pogoniti tu neku tehnologiju na neke potpuno nove načine. Konačni proizvod uveliko ovisi upravo o tome, o balansiranju između proizvodnih mogućnosti koje neki određeni klijent ima, između na neki način cijene proizvodnje i, kako bi rekla, na neki način unutar tog okvira morate na neki način zadati dati nekakvu estetsku vrijednost nekakvom funkcionalnom rješenju. Zapravo imate cijeli niz potreba koje morate zadovoljiti, sve su jednako bitne i na neki način nikad ono finalno rješenje nije nešto što ste inicijalno zamislili, to je zapravo uvijek na neki način posljedica cijelog niza pregovaranja. Dobro je dopustiti klijentu, odnosno korisnicima da daju svoj komentar. Ako god da se mi kao stavimo u poziciju korisnika, tek kad taj proizvod izađe u nekoj fazi prototipa i kad ljudi ga vide, da ga komentiraju. Jer imate puno različitih pogleda, različitih iskustava, možete dobiti na relativno jednostavan način. I zahvaljujući tome onda taj proizvod unaprijedite. I što tiče tehnologije proizvodnje do funkcionalnosti. Znači, postoji u stvari, u pravilu bi trebao postojati samo bolji i bolji. Modularnost i fleksibilnost su postali nekakvi, ajmo reći, zajednički nazivnici za dosta proizvoda koje radimo, naprosto jer smo htjeli raditi dizajn, odnosno proizvode koji su na neki način dugovječni ili relevantni kroz dulji period vremena i koji na neki način se mogu prilagođavati ljudskim potrebama. Ako imate namještaj koji može brzo odgovoriti na novonastale životne potrebe na neki način,
imate proizvod koji zapravo, ajmo reći, ima neku možda veću vrijednost utoliko jer ne trebate ga zamijeniti nekim novim proizvodom, nego ga možete ili promijeniti u kompoziciji i rasporedu ili ga na neki način nadograditi i onda on na neki način i dalje ostaje relevantan. Svi veliki projekti, ajmo reći, kada su se gradili nekakvi korporativni headquarters, su bili bazirani na premisi open space. Sada su skužili nakon 10 godina to ne funkcionira i sad opet sve repromišljaju ispod nova. Da je to zapravo veliki izvor distrakcije i stresa za zaposlenike i da ljudi zapravo da bi odradili neki posao kvalitetno trebaju biti izolirani sami sebi, prepušteni svojim mislima, fokusirani vrlo fokusirani na ono što rade i idealni prostor radni je zapravo onaj koji na neki način omogućuje interakciju, ali jednako tako omogućava prostore privatnosti. Na neki najbolji način više se tu radi o nekakvom tlocrtu, to je da ljudi imaju svoj nekakav privatni prostor u kojem radi, ali da naprosto neke druge prostorije koje redovito koriste, da put koji vodi do tih mjesta zapravo im omogućava da sretnu ljude iz drugih odjela koji inače ne bi sreli. Arhitektura tipa iz 60. i 70. godina, način na koji se danas grade stanovi, kako su se nekad, ti tlocrti su potpuno drugačiji. Znači način na koji se promišljao životni prostor, meni se čini da se puno kvalitetnije promišljao ranije. Bili su neki način humaniti. Apsolutno. Puno su svijetli, puno su otvoreni pogledi, a sad se prodaju kvadrati. Što više kvadrata, ugurati što manje prostora da bi zaradio investitor što više novaca. To je to. A prije se nisu gradili privatni investitori, društvo je gradilo te stanove i na neki način prilagodilo potrebama korisnika. Od kad se bavim dizajnom, u stvari nekako mi je najbitnija ta funkcionalnost. U stvari, gledaš uvijek kako napraviti taj predmet, kako ga prilagoditi korisniku, kako ga prilagoditi tehnologiji s kojom radiš i automatski si dio priče o modernizmu i funkcionalnosti. Modernizam na neki način neizbježan uzrok i posljedica. Neizbježan zato što je dizajnerska praksa na neki način nastala na nasljeđu modernizma. Tako da naprosto ne možemo pobjeći od tog nasljeđa u načinu na koji promišljamo i radimo dizajn, a onda s druge strane naprosto to je na neki način estetska posljedica zato što na neki način uvijek dođemo od toga u kontekstu balansiranja naprosto funkcije, racionalizacije proizvodnje i materijala i u konačnici nekakve dodavanja estetske vrijednosti tehničkim detaljima. U stvari mi se jako sviđa taj modernizam i čistoća, ali nažalost jako je derutan. Vidi se da se malo brine o tome. Tipa, baš sam prije 2 godine bila na Drolini između Sucka i Malog Lošinja i tamo je bio Rex Kralj, stoji razlican po trajektu, nevjerovatno. Pa u stvari su ti proizvodi bili svuda jer su kao rađeni primarno za tržište bivše Jugoslavije. Ali mi je zanimljivo da su oni uspjeli tako kvalitetno to napraviti i koliko su ta svijest promijenila od 90. na ovamo, koliko je to izgubilo. Čak ljudi bježe od tog modernizma jer je to ono što je kao... Mi na neki način nemamo uopće luksuz da se opustimo. Nemamo ajmo reći, veliku bazu nekakvih stalnih klijenata. Mi sa svakom promjenom neke situacije moramo brzo naći neki novi posao, neki novi projekt, brzo odgovoriti na potrebe tržišta. Recimo kad je se desila ova korona, nama su gotovo svi projekti otkazani. Mi smo morali u trenutku promijeniti cijeli poslovni plan za godinu, znači neke nove projekte, novu organizaciju vremena i refokusirati se na neke nove stvari. U tom terenu naprosto to je znači, ajmo reći, i to je na neki način način na koji mi djelujemo već zadnjih 5 godina. Tako da neki je to dočekalo nespremno i mi smo bili, nama se to dešava svake godine. Tako da i sada radimo zapravo naša praksa zadnjih 6 mjeseci bazira na samo iniciranim projektima, više manje. To živiš. I ne znam, kao ideš spavati, onda kao ne ideš spavati, nego razmišljaš stvari, kako mogu neki detalj riješiti, kako mogu neku tehnologiju. Mogu bi to na ovaj način riješiti. Ali to je nekako već, ne znam, od fakulteta na ovamo tako funkcioniram u stvari. Nije da me to sad kao tlaka mi je to. Imamo neki zajednički cilj. Vidimo taj cilj da napravimo nešto novo, nešto bolje, da ima neko razumijevanje u tome svemu, naravno. Nekako se nadopunjujemo, najpraktičniji naziv, to je nadopunjavanje u stvari. Mislim, ono što bi mi dugoročno voljeli je zapravo na neki način okupiti ljude različitih profesija, tipa i ljude iz društvenih znanosti kao što su psiholozi, sociolozi, antropolozi,
Na neki način cilj nam je zapravo više naučiti i shvatiti svijet u kojem živimo da bi mogli biti bolji u poslu koji radimo. I zato smatramo da je to iznimno bitno.